Devam edelim. Videoya baraki mekanım. İhal bisyortar kadar da milyon çizo. Anay korigar yamcı. Narxi ananas ne buluyor? Narxi ananas da var çasın. Hafta panco. Narxi handala. Hafta nava. Gdete biste se somon donayına mayda. اینجا bu دیگه نرخ‌های چشم و اوضاعشون رو می‌بینیم. اینجا کم در سکوشون قیمت‌تره. نمیدونم یکم صفاتش ناقصه یا که تازه‌تره. نمی‌دونم. تقریبا 6 تگه چیزش. 15 سوم میشه که 45-48 سومن میشه. با کورسی همین ماهی دهمی 11 اپریل بودیم. اپریل 2022. اینجا دام گرام هست همش. اینجا تخمین دانای بخیرم. یا داناش 65 گروش. یا پچکش 11. یا پچکش 35 سوم 36 سوم میشه. Şöyle bu diğer çizo durum. Ve salatı çiğem duran gramaki. Tıkımlar donaş 85 groş, 80 groş. Dış somon takriban. Dış somonu çand liram meşede. Dış somon yak 33 грошуш, як сум меша, 66, як 23 сум меша, сум чанди меша. Ҳайд ҷада бо чизо доран. Пилимен доран ина. Ҳар намуд гӯшто катиё. Ҳар намуд тайёр мекардаги ҳар намуд миллат будем. Ҷада маҳсулотои ширӣ. چیزایی که از تاجیکستان هست نه یوگورت چند فایزایی نمیدونم تو 30 اپریل وقتش یوگورت 4.90 تاگی 14 و چند سومون دیگه مغازه دایدم ارزان شایفتن ممکنه کبوتی را میفروشند چیزایی دیگه صرف